بسم الله الرحمن الرحيم. ابن خدای پر دلوان کار. الحاقة. قیامت او هر دیت یا کو سوزو گفت دا اب جهت ان. ما الحاقة. قیامت او اب ویرنگی او هر دیت. وما أدراك ما الحاقة. و چه تشتی راستی قیامت نشاته دایا ای پیغمبر و ترس و صهماوی بوتا برچاف کریه. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمودیت ملت صالحی و عادیت ملت هودی باوری اپوی قیامت نئینا او دلا اج ترصدا اتهجینت. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. و جهندی ثمودی بون اپوی قیریا زیدی حدی بلند هاتنا تیبرن. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. و هندی عادی بون اب هربایا که صارو دجوار هاتنا تیبرن. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. 7 شب و 8 روجت بردوامو بیو برین خود او بسروان دا اینا و جا ادوان شب و روجا دا تا او مری ات دیتن و کیوان قرمت دار قصبا یتنی و کاوان رزی و والا. فهل ترى لهم من باقية. اری و جا تو ایکی ساخ ات نافوان دا ات بینی. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. و فرعون سرداچوی و او ملتت بریوی یتباوری به پیغمبرت خون اینای و خلق گندت ملت لوطی یتکش بر کریتی آوان کری ولات وان ابوان و در نشیف بوی او همی هاتن. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وان گهداری وان پیغمبران نکریت خدای وان بوان هنارتین اینا خود او اب دجواری گرتن. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هندی امین دم آف رابوی و بسر همی تشتا کفتی مهیوین هوا دگل نوحی اتوی گمیه دا هل گرت یا کب سر آوه کفتی. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. دا اموی سرهاتیه یا خودان باورت دا رزگار بوین و کافر خندقین بکین بیر اینان و عبرت و دا هر گوه که تشتی بگرت و اجبر بکت و ادوی شیرت بگهت یا خود لیکری. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. و جا اگر ملیاکتی جارکت بوری دا پفکر و او پفکرنا ایکیه یا دنیا پی خرابت بد. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. و عردو چیاش جهت وان هاتنا را کرن و شکستن و جارک که هات لیدان. فيومئذ وقعت الواقعة. هنگی قیامت رابو. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. و عسمان چرچر بو و هنگی او نرم و لوازد بد و خوپیک ونا گرد. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8.
و فريشتا يتل سرخ ليفا ويروجي 8 مليار كتت مزن عرش خدايتا الهندافي وان هلدگرن. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ويروجي هنگلي مروفا بو حسب جزادان البرخودد اينا پیش چاف کرن و تشتكش نهنيت هوا البروينا ايتا وشارتن. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه في جهتشي كتابا كريارتوي بيتا اتدستوي راست دا او اب كيف خوشي و دي بجت ها كتابا من بگرن و بخوينن. إني ظننت أني ملاق حسابيه هندي أزبم من ات الدنيا دا باورد كر كو از القيامت دي جزاي خو ورگرم و جا من كار خو بو كر بو اج باوري اينان و كرنا چاكيا. فهو في عيشة راضية و جا او يد جينك خوش دا يا اوه پرازي في جنة عالية اد بحشتك جهو درجة بلندا قطوفها دانية فقيه وی نزیکا مروف راستیای بت یان یرینشتی بت یان یرازای بت ادگهته. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بوانت ایتا گوتن خارن و خارنکا دیر اجهر نخوشیه که هم بخون و وخون اجهر نخوشیه که ده پارستی بن اجبروان کریارت چاک يتهوال روشد بورين ات الدنيا دا كرين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه وهاتشي كتابا كريارتوي بيتا ات دستوي چپه دا او اب كسر و پشماني وده بيجت خوزي كتابا من بومن نهات بادان ولم أدر ما حسابيه ومن نظاني باكان الجزاء من چيا يا ليتها كانت القاضية خوزي او مرنات الدنيا دا اسبه مريم دماغيا من با واز رانب با مفا ما أغنى عني ماليه او مال من ات الدنيا دا كوم كري چمفا نگهان دا من هلك عني سلطانيه چهجت من نمان از بخو بگرم خذوه فغلوه و بو زبانیت جهنم دیتا گوتن وی گناهکار توانبار ببن اب زنجیره هین دست توی بستکراوی و گردن ثم الجحيم صلوه باشیوی ببند جهنم دا اوطان بکتا گرماوی ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه باشی هنوی اب زنجیره که آسنی یا درجیاوی هفته گز و بکن إنه كان لا يؤمن بالله العظيم چونکی هندی او بو وی باوری به توحید و مزنی خود نت اینا و کار اپرکاوی نت کر ولا يحض على طعام المسكين و الدنیای دا وی بر خلکی نت دهنده و او خارن بدن مروفت پیتوی و هجار فليس له اليوم هاهنا حميم و جاوی کافری روژا قیامت چمروف نابن عذاب شوی پاش و ببن ولا طعام إلا من غسلين و چو خارن جیبوینینن او که معدف نبت یا اجبر جهنمیات چت لا يأكله إلا الخاطئون ابتنه او گناهکارت رجدی لسر کفرت کن و خارن ادخون
فلا أقسم بما تبصرون بجاز بويتشتي سيندت خميهن أتبينن وما لا تبصرون ويتشتي يهن نبيننجي إنه لقول رسول كريم وهنديف قرآن يا قوتنا خديا پیغمبرك مظن خدان قدر و بوهوات خوينت وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون و نقوتنا شاعرك يا وكيهنت بجن كما كهن باوريد إينن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون و نلك إينانا خيفزان كيا كما كهن هزرخو أدكن دوان جيك جدا بكن تنزيل من رب العالمين بلکه او گوتنا خدای همی چکریانه وی او بو پیغمبر خو محمد صلاف لبن یا اینا یا خاره ولو تقول علينا بعض الأقاويل و اگر محمدی تشتکی منه گوتی اج کیسه ما گوت با لأخذنا منه باليمين ام داوی بهز گیرین او طول جوکین ثم لقطعنا منه الوتين پاشی ام دا رها دلوی قتینین فما منكم من أحد عنه حاجزين بجا کسش هوا نتشی عذابا مشوی بدت پاش وإنه لتذكرة للمتقين و هندیف قرآن یا بیر اینانک بوان تقوى دارا یدکو پیگیری بأمر خودت کن وإنا لنعلم أن منكم مكذبين و هندی امین امد زانین کتناف هوا دا هندک هنه دراوی به قرآنت کن هرچند آیت تویت آشکرانه جی وإنه لحسرة على الكافرين و هندی اف دراو پیکرنه یا پشیمانیه که مازنه بو کافره دم او عذاب خو و خوشی خودان باورد بینن وإنه لحق اليقين و هندی او راستیه که مکمه و باوریه که بگمانه فسبح باسم ربك العظيم و جاتو خوده اجوی تشتی پاک بکه یه بابتی وی نبت و تو اپن ناوی وی مازن بحثی وی بکه